makmur sejahtera. Marilah pemuda, marilah pemudi, Pancasila yang sejati. Kita beramai-ramai, kita berduyun-duyun, mengarung luas samudra. Lautan kita terbentang luas, dari Sabang sampai Merauke. Marilah pemuda berani, tetap mengarung bahari. Pemuda bahari yang gagah berani, berwatak tangguh dan disiplin. Angin badai menderu, ombak mendebur-debur, kau tabah semangat ulur. Tanah kita Indonesia Raya, dilindungi lautan nan biru. Dengan sumbangsimu pemuda, tanah air hapus dosa. Jangan dilupakan nenek moyang kita, pelaut yang gagah perkasa. Angin badai dan topan telah menjadi kawan, menerjang lawan. Ayo putra putri Indonesia, bangkit segera kita ke laut. Demi kemuliaan negara, Indonesia selalu bahagia. Lima citra manusia berhubungan. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, taat terhadap kebutuhan masyarakat. Atas perintah sendiri. Satu, mengabdi bersih dan aman. Tiga, tangguh menghadapi tantangan. 4, terampil dan berperilaku jujur. Sip, ramah, sopan serta lugas. 5, tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Catur Prasetya Taruna. Kami Taruna Taruni Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar berjanji. Satu, Sikap dan bertingkah laku sesuai dengan Pancasila. bersikap dan bertindak laku sesuai dengan Pancasila. Dua, 2, menegakkan dan memelihara menegakkan dan memelihara serta mentaati yang tertib yang berlaku di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. 3, menuntut ilmu dan pengetahuan menuntut ilmu dan pengetahuan serta keahlian dengan sebaik-baiknya. serta keahlian dengan sebaik-baiknya. 4, 4, setia dan menjunjung tinggi setia dan menjunjung tinggi Korps Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Korps Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Morning, morning, morning. Good morning. Morning, morning, morning. Thank you. First of all, let us say thanks to the God who has given us a chance and healthy, so we can gather here in this morning to do morning master. Secondly, I would like to say thanks to FM Gucci, nurse, and also company officer who attended this morning to check the member. Yeah, there are some correction for Qatar. The first is your cleanliness of your dormitory. Okay. Before start your day, there are no rubbish in rubbish bin. Okay. There are no more rubbish in rubbish bin. And also your bed. Clean up your bed before leave your dormitory. Is it clear, catat? Jelas tidak? Okay, from now on ya. From now on, you have to pay attention to your cleanliness, because there are some catar, there are some of you who have got disease. Ya. There are some suspect of herpes. Jadi sudah ada suspek yang terkena herpes.